Lu dengar hikayah nengko. Almarhum Abu kurung kali si mata dengan almarhum Abu Beraih. Abu kali sabah ulama raya, Abu Beraih sabah raya drone dah Aceh nengko. Waktu pulang Aceh le Soekarno kepada Aceh ke Dungku Beraih GM nengko. Nya hikayah Abu Tukun nya ada pun nengko. Pun GM nengko. Gubernur militer nengko. Ban sabah Aceh dalam jarodon ni putih ni kun putih Aceh. Idih tapi Busau Mirah ke dia nengku. Ke Kuala Simpang nengku Busau Mirah ke dia nengku. Ku bereh nyo ka watai nengku labu. Nyo jarau pernah ulai lan jarau rawan nengku. Mata lan jarau gop urung belah deh nengku. Nyo kajian ni buat punya ni buat nengku. Jauh boleh buat sayang Abu Soekarno ya klik bak dan nyo bakri. Ya Soekarno kena kanda kaya bereh keun, kanda ni bentu ka mo nengku. Kaya pegahnya bakri nengku. Gak ada bahasa ke. Diberi hormat ke ni oleh Soekarno nengku. Kok kagak. Anak gerak lah boleh kan. Waktu gerak dia, begah dia boleh tu kon, ya kaya kedek nengku. Ya abu kapayah dah buat kena kemenon-menon jauh boleh abu kali hana wateli. Kembali ulai kalan jerogok mata lan jeroro. Munyo baik ni buat. Mana ada buat bakri abu, baik ni buat, munyo penting ni nya. Bi gagal ke?